ایوار باش باسی روش ام دست پید کن برنامه منی ایرو بحثا ایرو تایبتش با سوریه و کردستان روش آوا پیشوچون به تاوگیه تشکاندنا د تانکن ین ترکی کشتنا سربازک کشتنا 35 سیویل و کو یپگه رادگینه و گو روانگاه سوریه ما فمروان دبیجه ترکی دبیجه مج یپگه جو کردان جو چکدارن وانا ما 35 کشتیش بو بهتر زلال کرنا و مجاره مهول بدن بهتر زلال بکن جو قامشوم میوانداریا الهام احمد هفسروکا انجمنا یا سوریا یا دموکرات و سرکرد تفد مدمکریه ج موسکوی دکتر رضوان بادینی ماموسه زاننگه ج دیار بکرجی صباح الدین کرکماز چادر سیاسی و حقوقناس جلال عبدالله چالاکبان سیاسی و ماستر سیاست ناو تویده ج موسکو استودیو دگل مدیه اون تف بخیر هاتن زید سپیک ج قامشو الهام خان از خوازم و یک زانم بزلالی هزن سوریا دموکرات لروجاوای جمع فرات مایه یا نه او کسان ها شردکن کینه بله سرید اسلاف جبونا و تماشاوانا هزين كو انا هاد لجرابلس معنا من بجي معنا مجلس لشكري من بجي يا دنجي مجلس لشكري يا جرابلس ايكو هاد مواجهه دجي او مجلس جرابلس بخي ایرو او کسان کو هاتن کشتن و کو روانگه راگاندی 35 کس لجرابلس هاتن کشتن اف کسانا کینن سردست کی هاتن کشتن ايرو انجام شرك قوميه لجرابلس جندوار جرابلس ده انجام طبارانا طايرين دوله تركيا دو گوند هاتن طباران کرن لهر دو گوندا قتل عام مزن هاتن جیاندن و کسین سیویل بون هجمار زیدتری چل کسی تاني دو گوندکی دا هاتن قتل کرن گونده دنجی هینا هجمار تام نبلی بو هین زلال نبو بو فقط تی تخمین کرن کو نیزی 100 کسی هاتی قتل کرن هجمارا گوندن گو واش دست دانه گشتنه چند گوند جبر هند دزگاه راگاندن حتی هوا 5 گوند جه دست دانه او گوندن کو وهاتی گوتن مجلسا هزن چتا یه دولت ترکی جه دست گرتنه او بخود عالی مجلسا لشکری جرابلس ده جبو کو بکار بن دورن خو یان جبهه خو ساغلام بکن سروی اساسی او بخو ریا خو ساغلام کرنه و هلدان ساغلامی بله از بر خو بدم دیار بکری صباح الدین کرکماز چاودر سیاسی حقوق ناس پرساوی که جبکم در باسمونا ترکیه اجبو سوری حتی شخصی جالی یاسایی جالی حقوقی و تشتکی روای اجبر لگور یاسای ناتو اولاتی گو در باسی ولاتی کی دبه نه پابنده نه ملتزمه گو دفاعیت بر بکه برافانیت بر بکه بومد پرسن بله کاک صباح الدین بله نوات هبی او پروبلما سوری و روشک سوری نوات تیده و رودان کل سوری دقوم من مروف نکاره به پیوان حقوق ناو نتوی یا ناو دولتا ایزاح و ifade بکه اف روشن سیاسی نه ین آوارتن ین دفاکتونه حقوق روسیا چقاس هید ویکاری ده یا امریکا چقاس یا هیزن هف پیمانی چقاس هی ادن چقاس هی ترکیه جه حقوق هی الفدرانه آخر ادورد مشروعیت هی مثلا مشروعیت هی جو حقوقی و هفگردان ناو نتوی زیاده تر مثلا اوه هی اولکاری هی و مشروعیت هی داعش بوی پروبلمه که سرکل سرانسر دنیای دجی مرواتیه یعنی پروبلم داعشه به دنیای رهیه دنیای داعش داعش در بازی سوریه بود Türkiye usadı beji. Türkiye bavaki resmi tişteki dina nabeji. Dünyacı usa kabul dike. Yani eml ali xuda em bejin nikarin çave xulu dünyayı u tiştenin kul dünyaya te gotun u te kabul kirin luyi bigirin hama de pencere xuda el mesela benherin. Türkiye de beji ku ez bu
لدجی داعش از چوم جرابلوسه اون دزانه او دریه قالقامیشه دریه که هری استراتژیک بوج بو داعش لوی دری لوجستیکیا خو تکلیه خو لسر ترکیه و چوندونو هاتنه حمیل سروی دری پکتانین وجمه پرسن بلکی درنگیشی بود و در حقیقت گره زودترین ام بیجن tabi mutabakata tarafan aliyan Cerabluse u taybeti liser deriye kalkamişe u ve herime lahambere Daiş'e operasyon akbata kirin ku Daeş ji serde yani pişti rakael ve herimeci bicibu bu. Her vahalla Ali Türkiye'ci yani em bejin liser sinore Türkiye siyasici Daiş'e disa deser ve herimede daha betir çundunu hatunu تقامني وخوكجو او اندنا ده تركيا حتى كوي هرد باور حالي تركيا فياد بيجي امجي كارن فيا وسا قبول بكن بله تركيا حتى كو تد باور دكه وي هر يعني جبتني الجرابلو سمينه تركيا انه حال جرابلوس يعني قال تركيا وغرجي بيشتي كو جرابلوس لويدري اساي بكاتو هيزن ارتش ازاديه سوريا لويدري ده سلادار بون لويدري الغوري كو تركيا دبيجي روشي نوها وها خانه دكي تركيا دو وغره اما استخمين دكم تركيا بسري خدا هم شبكه ده جنيش كافده و اوبراسيون دست ندا دست بكرن او محقق لقال امريكا لقال دولتين اوروبا لقال روسيا دانوستاندن اوي چيبونه لو راكو برتك كي او جوان دولت لهمبر تركيا درنكت حتى ممنونيت هاته ifade كرن يعني او ممنونيت وكك قسمك مديا كردا ifade دكي ارمانجا تركيا نه داعش هدف تركيا كردن كردستان روجاواي دخوازه لوی دری پیشی کردا بگیره کردا او بکه دنیا ویا وسا ifade ناکه دبن کو ترکیه لهمبر داعش اپراسیون کی دای دست بکرین ام جی ویا دستک دکن آخر اف وسای نوسای دبن ویا ده هنک ارمان جدن هن تننه اما بين سر ارمان جدن قالوا دبر تشت خواز تركيا لازم الموسكو خوازن نارينا موسكو درباره في اوبراسيون حتى هاب زلالي بخورتيجي بحثا في اوبراسيون تركي نكري دكتور رضوان هلوستا روسيا جوه اوپراسیونا یا ترکی چیه تدوی باوری دیه گودر باسونا ترکیه رکفتنه کد نبرا ترکیه و روسیه ده یک جوا انجام نزدیکبونا هر دو آلیانه ایوار باش جتا و میوانه تره و جه تماشاوانه کردستان 24 باوری هم بده هلوستا روسيا بقشتي يعني قال لك نهاتي قهرتن هجروا بالا خداي دو غافاغ لافروف لجر جون كيري لجنيف او بريس كونفرنس شكرن لويدا قوت جو او بلاكرنا ام بيجن كلو بالي اغاسي قالك بعداله بين توزيع كرن حتى ويجي اما جكر وك شوينين وك حسكه وك مون بيجي يعني افهاني بأواكي انديركت بيجي نراس خو بيجي اما جدكي وكي جو روسيا بشعب خد بتمامي نقرتيه جي ام بيجن تشتيغو قومي لسوريا بيشتي داقر كرنا تركا جي جرابلو سيري تشتيتي وقت بيجي دردكابي صار ناف ام بيجن اخافتنا شاورماند و شروفان سياسي روسي قال لك جوان يك جوان وك يلينا سابونينا دو نبسان دمو دوجي كرد دوباره جارك دي بون قربانيه بيونديه نمنتوي بيونديه دوله زلهيز اما هانج عليك براسه لي وقت فهم كرن وقت فهم كرجه الوسطوان حتى نها اوان بيك شوي ام بيجن بشقريا خوش داگر کرنا ترکاش با جلال رسیده کرده و یاد دواجی گوتنا خویداوی نگوتنه اگر تشتن هنه باوریان بده او راضی بکن بوان و امریکا اتفاق کربن هشت تشتی هری مزن هری گرنگ هنا بن وقت بيش نديار ناشكرنه ده اتفاقيات دولاين دي امريكا وروسيا باوريان بده مثلا ساق سكرنا لي حتانها مره نقار بيش روسيا بشقري اواندك وباورناكم الفترة قونا كله نزيك دي وكو بوتين بخوا هالوسطى تركيا برانبر خو قول خنجرك بوج باش دل ما خسن قبل طيارات سي خوي 24 خستن از باورناكم او برينا هاني بجار كر وقت بيجي شفابو به
و همو هات بجبیر کردن. بله دکتور دگل من مینه کاک جلال خو ماستر تجد سیاست آن دولتی تج مسکو استاندیه هلوی روسیا تبازانه خواستم یک زمان بگو دکتور آماجه پیکر او ریکافتنین کانال برچاوین کامیرین ین میدیای تن مذاکرن تن لسر آخافتن جوی خارطه سیاسی جوی پیشوچون میدانی چی جفهم دکه چه بحثش تکرن؟ اوکی برای درشاد اول شی زور سپاس ورگ و دعوت کردن و پیشوازی و مکر یکمین افتشتگ چه دب ایرول سوری نه ایرویه از بیشم حمس اف سیاست مداری ما و افشیرو وکاری منی اگ واتشتانا گشتکی دبیجن طبعا اوانا راس دبیجن لگور ایرو دبینن بس پر مخابن جرك او فقرن تاريخ يعني افتشتگ انا ایرو چه دبن ای بری 100 سالینه يعني روسيا جروجا روج تخواز ب آفا قرم المياه الدافئة جروجا روجده يعني دائما محاولة كري روسيا بقي روجلات نافين الفي الآلية ديجي خوستي بقي حتى بهندي هر هند جبرق يكي وانا هي او جيرونوفسكي جاركي از دجارة اسبير مجتمع موسكو دبيق لازمه روج كبير روسيا قرك عسكري روس او بوتينا خوش خونك الا لجنوب هندي ولسوري از بخوا حاضر بوم بير سي جارة دجارة اسبير مجتمع افغوتناوية افكاسك جهه تاثيريه جيرونوفسكي افايا حزب الليبرالي الديمقراطي بله. اي روسيا دكتور دوان علي ويناستك او جوي شخصيا ويناستك ما مقش ويناستك افتصالي وقتا غورباتشوف بو او نادرت كت حرومه او ناد جديد ايرو حزباوي اد دوايه بروسيا ده ف تشتي غويرو دبه انه يكي نهات طبعا بري حفتي صالي يجي حشتي صالي بشتي حرب عالميه دوا وقتا ودا بشكرن بشتي حرب يكي روسيا وفرنسا انجليز ايرو لعب كي داكتيه لسكفان كي داكتيه اوايا او امريكايه طبعا انجليز او جي كاردك بهفر امريكي وانجليزي بهفر كاردك بس امريكي يعني او ويدن بيش يا اخو انجليز ايرو تشتيق امريكا دك شونا انجليزات دك ام دبينن يك جوان تشتيق انا تشيبوي غوتن سر غوتنامه انه انجليز ايرو فادا كتن خوش اوروبا كشاندن وبين روجلات نافين اوروبا ما جوار لازمه روجلات نافين جوار لازمه فتشتيق ايرو دبي تشكي او ننها كفرنسا فرنسا ام دبينن او بدايه يد داكت بشكل كي مظن كوشنير هات قامش لي مبخوي ديت تدي بري وزير خارجيه بو فما اوديت هات قامش لي كسكي تشتكسرنا قلت نا حكومه سوريا شيخ جياني ونا هيزي او يبكى شيخ جياني ونا التركي هات داكت شخر قريه تتقو بلكي عين وك بري فقريه وفرنسا فقريه نشانات شي ابيك نشانات شي نشان انه او مخططي فرنسا ايق بري نوت صالي قافاق جيدر كت تسليمي تشيك زلامي خوكر جفا انظيمي قهاتن ايرو فرنسا تخوازي وي مخططي بيك بينا اجبر قوي شاخي فرنسا تخوز سوريا بك بينش چار پرچا يك جي دولتا كردي ولكن او دولتا كردي و سروكاتياوي و فلا بكن يعني مسيحي برايمي او خريستيان وي شاخي هنك اغاوات كردا او قبول كرد هنك اجي قبول نكر ف زو تشيك بو تديت يعني او مخططي پیش بچونن اف تطورات فداوی گش بوی آلی درج بوکو بوي آلي ده کو بلانا فرنسي بيجيكرن يا بلانا روسي بلانا بيجيكرن فرنسي طبعا لفر او فرنسا تخوازق او اوينا قد جيبي جبولو جيم دبينن دوبير راسا او فرنسا قافاق او ليبقى خصن فرنسا داكت ميداني قوت تركي قوت تشتك جبرق او منطقه انا ايرو يا اولكاري وقت بيجن المنطقه الامنه بيس زون وقت بانجليزي بيجن في القانون الدولي ف فرنسا او خطط فرنسايه او تركايه انه او منطقه جبوق كرد نقي بحري جبوق عفرين وكوباني او نقي هف فرنسا من وراء الكواليس او شغله طبعا هناك كيبيريه لبنان بله سوريا نظام اسد و بله ايدني بير جا حسابي مي كردي طبعا ايرو او بيدا يكن بله اما او بين بيدا ايرو يكن دشافي اوروبيا دما بساطه يكن دشافي اوروبيا دشافي ي فرنسا ده بله دشافي اي فرنسا ونظام وانا بترجي بين لسر جريدانا كوباني بعفريني وباندورا در باسبونا تركيش بوي دبري قالوا
يدير بالتمامي اف خونامينه بس الزبري خو بدم قامشو الهام احمد جراكادن هفسروكا انجمن سوريا ديمقراط وسركرد تفدمده حياه خيسي درباسبونا تركيش بو جرابلس الهام خان تدبينه جو قف وماترسيه لسر كانتونين روجافاي كردستاني درباسبونا في هزي خاكا سوري را ياك دسريدا او خسريا ولات سوري دولة سوري بن بيكرنا لجور قانون النوفنا تويجي تشيناب هزين دولة تركي بيش وزي درباسي خاكا سوري ببا يادن ارمانجا كاساسي جوي درباسبونه داگرکرنا آخا سوری و لدجی او سرکفتنن کو حیاب نها هیزا سوریا دموکراتیک هر وها یکینه پاراستنا گل لدجی داعش سرکفتنن کو بدست خستنه لدجی وان سرکفتنان ایریشکه جبو تصفیه کرن و اساس مربو صدقاره بیجه یعنی دولت ترکی جبوكو داعش لباكوري سوريا لروج آفا تيتو نكرن أساس أو قلك بقحرة جوان سركفتنا طول هلد دي دولة تركي وها حساب دولة تركي برانيل سر داعش بو وإيرو هجر فينا دبيجي دبي أز درم سوري شر داعش بكم أساس بفيشي وزي خاصتي رايا جشتي تواهيجي بخابينه خاصتي أوروبا جي بخابينه خاصتي روسيا جي بخابينه خاصتي أمريكا جي بخابينه هر چه قصا هایا وانا یان امبیژن وان هزه کو مبناف کرنه هایا وان جراسیا دولت ترکیه هی سیاست دولت ترکیه هی و چه قصا دستک داعش کری دوسیا تواهیج الجم وان آلیا هنن لدیس جی د یک نقطه دل هف کرنه او جی والا کرنا باجارن هندر ای سوری جوا کومن چته و آنیندنا حمید باکوری سوریا دا بجي كرن جبوكو او هيزن سوريا ديمقراطيك شري هفده بكن هر وها بنافي شري كل دجي داعش تيكرن يان جيفاك هم چتا وي شر داعش بكن اساس دبندا دولة تركي خونا خوني عثمانلي كيفن غاوا كود سركفتن دمرج دابا خبدس حاضر كريا الهام خان جبور بربونا في بلانا قوتت بيجا هجمارك مزن وقو تاماجه بكر جي چتين داعش دبر خوبدن باكور سوريا كردستان روشافا الهمبري فينا هزن سوريا ديمقراط شاما دكاري كرنه ونه چاوا تعامل بكن دقل في روشانه حيبناها هزا سوريا ديمقراطيك چاوا باراستنا خاك خوكري یکینه پاراستنا گل هر تم د جبهه پیشته پاراستن کریه جنها شون واجبه وهابه daha زیادتر خلکن هرمه بخو خوگیهاندنا آستک پاراستنه مجلسین خو آوا کرن ریخستن بونا خو آوا کرن لگوراوی چاوا بکار به خوب پاریزه اعتماد کرن لسر اراده گلی هر هرمه کی و چاوا وی بکار بن چپر خونی پیش با خوشک آمده بکن و لگورا وی بکار بن پاراستنا هبونا خول سر وی آخیج بکن دوی آسته دا آمده کاری ده همو هرمان داجی هاتنه کرن و خلکی خوب خوشی وان آمده کاری کرن شر گول من بج نزدیکی هفته روزی درش کر هجمارک مزن جهزن و شهید بون الوده که دربه بوش بو هون ضعیف ببن وک هزن سوریا ديمقراط ونهاجي ونجي باش بكشيانا آمدکاریان کو دهندر من بجدا هاتبون کرن آمدکاریان پرخورد بند آلیه داعش ده هم ده آلیه ماینن کو دانینه هم جی موزین کو دانا آوا کرن و هم جی دستک کو هر تم جوان را هاتبون کرن ده آلیه دولت ترکیه ده بدائمی جبوکو او جبهه نکهوی جبوکو من بجنوی رزگار کرن دائمی دستک جراحاتیه کرن لگورا وی برخودانه که پرمازن دا اصلا هری جور دا هاتیه نشاندان و هجماره که حوالی ما شهید کتنه و هاتیه رزگار کرن ایرو جی او هزین کود هندر من بجه دا هنن وان هزا جاردن ایکو دیرکت نوا جبهه دا جه گرتن جه گوانا گلک شهید کتن جه خلک من بجه هجماره شهید کت و وانا جد اصلا هری جور دا برخودان نشان دانه و دکاری سرکفتنا به دست بخینن دوی مجاره دا مجلسا من بجه
اویاجی د آستا کو به هیزن سوریا دموکراتیک را دناوا تیکیلیه که هفبش به سیوانه که گشتی جبو کو بکاربن هرمه به تنسیقه کی برفره به هفدورا بپارزن ذاتن اوایا هر دم هيا وفا هزي کو اعلان خوكر جو از پاشتا ودکشم جبر اتفاقك يان لهفكرنا كبري بهزي كواليسيون را تشيبويه لسر اساسي في لهفكرنه گاوك خدايا پیش لجا پاش لجاره کدن اوا هزا که جبو دستکرن و پشتگیری کرنه وقتا کو به خواستن لکی درد به بلا ببه و هزا جاردن جبو آلی کاری کرن آمده و دولت ترکی جی نکاره تو شرط خود سر گلی سوری سر مدینه بله ازش جه گوت داوی هات ازش جارك دبر خبدم ديار بكري تركي پشتی در باسبونا جرابلس و نهاجی به هزاخوا کاره شرط مرجع خوا لسر سوریان فرض بکه کاک صباح الدین نوها جاره که هم تثبیتی بکن طبعی هر کس کاره همو تشتی ببیجن تئوریا چه بکه تئوریزه بکه مثلا اما Türkiye erişi Kamışlo ne kiriye, erişi Serekaniye ne kiriye, erişi Kobane ne kiriye, erişi Afrin'e ne kiriye. Operasyon ekli ser ev daniye, li ser Cerablus'e daniye de ben ve hakikati bebinin. Cerablus'ı ve demografik tabi gelek tekil heve. Yani Türkmen tedehene, Arap tedehene, Kürt tedehene yani demografiye ki homojenine ve Kamışlo'yine ve Afrin'e ve Cedranine. Deriye ki stratejik heydi navbera Cerablus'e ve Türkiye'de Antalya'da lüve deri ku em dizanın deriye heri jali evde jali Daiş'de ku lojistik ku alikari u çuna hata merva je digre distine her çıkas em bejin ve ku Türkiye'de beji kontrol abilseri hebji ama didervay kontrol edici tiştere çedibin. Lewra ku ev eriş lehambere ev operasyon adresa ve ku xanedik dünya jiviya u sadibine و ترکیه جی دبیجه جاوای رسمی لدیجی داعشی هاتی کنه بقناعت من کرد لهامبر داعشی دکارن به شیطان رجی حوالتیه و اتفاقی بکن یعنی که مثلا بو داعش ایدی دبی دنیا همی لهامبر ویا ببی یک کنسپت دنیا جیلوی آوایه خوزل لشونا کو ام بیجن برادر ما خوشکایلهان لروش آوا باسا داگر کرنا خاکا سوریه دکل ویدری ام بیشن به ترکیه یعنی مساج بدن ترکیه کو ورن ام لهامبر داعشه و لهامبر جنوب دامزراندن و پیشخستنا سوریه که دموکراتیک فدرال به چی کنفدرال به چی سیستماوی بوی آوای یعنی مساج ارینی بوی آوای مبهر بده لی وقتا کو Türkiye lehambere Daiş'e operasyonu bede dest pêkirin û em bêjin em Kurd viya weke dagirkirina çünkü Şam jî viya dibêje. Esas berteka Rusyayê jî divê nokteyê de dibêj Rusya dibe ku ez bi hikûmeta Şamê re li hevkirî bi îtîfaq li Sûriye dimînim daxilî Sûriye dibim. Türkiye jî lazım bu hikûmeta Şamê bi Esed re danûstandin bikira mutabık bibûna li ser wî esasî biçûna ew ê. حکومت شامه به خود دنیا مشروع نبینه حکومت کی روا نبینه روشا کو سوریه کته هر چقاس فعلی قبول کبجی اما وکه جالی پیوان مشروعیت حقوق ناونتوی کریترین دموکراسی حکومت سوریه اوروجی مشروع نایدیتنه حالیله از دخوازم ببیجم کرد و ترکیه لازم تکلیه خو نورمالیزه بکن بله الهام خانجیش قامش رو بحثاوی که کرگو داگیر کرنه که جالیه قانونی و هزک دولت در باسی هز دولت که آخوالاته که دید به پشتی نافبره که ام باسی روش بردوام بکن و ام مجاجی بردوام دبه سلام بردوام دم سرباسی روش همه وگرن جم دکتر رضوان جموسکو دکتر در باسمونا ترکیش بونا باستوریه دسپیکا کریزه کا نه قناغک نهش کریزه یانجی دسپیکا چارەسەریت باوریاته ده والله مرکار بیج هر دوجی yani جاریکی ده او التیماتوم گو پیدا بوی آنها جوی و ده تر مرا زحمت کاربه وقت بجه پیشبین بکه يعني همو هزي زل هزي مزل عالمي دي ايرو
وقت بيجي بيدا بون لناف هندري سوريا دي جغيني ويجي حمو هيزي ريجيونال ايام بيجن هرميجي دناف دنا يعني همش آلي كي تقربونا مرد بيجي تاني بلاك نقريك جرمايك جبب شركي خدينك شركي جهنيك جار بسينور يعني جي وقت بيجي حمي انا ايجو هيزي خو جرب عندن البندن جو او وقت بيجي كاريوان دست وردان اوان بيجي جي انجامك اجا او انجام هني ايرو تشلو بوك محمود زانن تركيا حمو كارتا خوي جيوبوليتيك خص وقت بيجي كفك ميزاني جبونا جي في اوبيراسيوني بك يعني ما بو هما كمك وقت بيجي حتى جو من ناتو دين وقت بيجي سرقوشي وقت بيجن يعني وقت حتى اندامت يا اخوه برامبر وقت بيجي في هالوسط اجو ايروكر جالي قدي شي قال لك خلت بيجن بيوانديا وان تركيا قال امريكا ماي وقت بيجي سر مويكي ايرو افتعبيره حازم صاغيه بود روجمانوس بن ابو دنج حياتي دي بيجي وك سر مويكي ماي ديمك يعني تشتكي جويده جفر وردتر هر باواكي ام بيجن بوان اطراف معادله برز احمد مركاربه بيش بين بك ام هيفي دكن جو حمكسي هيزا خو وقت بيجن ناسكر حمكسي زاني كار بزانه به وچه خوديه چه بشي به دي ام بيجن اگر دکتور وقت تماشا نرینا چند چاودرین سیاسی رو جمعوان کرد هن جوان کسان دبیشن کریزا سوریه چارەسەر نابێ بێ گۆ کورد وەرن ڕازی کردن بێ گۆ کورد معادلێ دەبن ڕەوشە کوردیژی نایە سازکردن نایە سەرهەب حیا کۆ تەفدەم و ئەنە کەسل هەفتوو بکەم بواتایە وەیەکێ گۆ پێشمەرگەشی دەرباسم هەڤڕ حکم بکەن دچ دبێژێک دەربارەی vê نارینێ زۆر سپاس سەرێ پرسێ کاک دڵشاد باوەڕیا مدێ ئەف دەرسا ئانه ئاگۆ ئەم ژێ قۆناغی وەرگەرن کریزە سووری دێ هەر دەرسێک پرکەونژی ji zû dê avahanê li ser wek bêje rojeva Kurda deyê Kurda hewl dan li hewlêre yekê û di dua û li dihokê wek bêje helwesta xwe bikin yek îro jî ji her wextê ziyadtir mademê karin bi erebar bi hemû kesî wek bêjî em zanin bi kê û kê re danûstandina wan heye vêrê jî vekin ji bo xwe xwe karibin wezna xwe giraniya xwe di nav vê muadela navnetewî zor qurs dê wek bêje eşkere bikin باوەڕیا مدێ divê em çavekî realîst çavekî wek bêje rastaqîne li bejna van kêşa bilerin em hêzek tenê tijarî nikarin wek bêj bi wan erkê mezin rabin û gelek xes jî dîsê jî amaje dikin bi wê gava Kurd dikevin em bêjin dijî van dewletê totalîter û diktatör û wek bêje êgo mafê wan nas nakin kêmek bijî sempatiya xelkê werdigirin lêgavakî jafetgerin xwe bixweş bo nago karibin şêwazê çareseriyê navxwe peyda kin mexabin wê çaxê dîsa wek her car wekî hemû mêjwanê ji sed salî heta niha de ev kêşahanê dubare dibe ji pirsahanê bawerya min wek ji her wextê bêtir gerek di rojeva hemû Kurda de bi hemû hêz û partiyan Ez ê vegerim stüdyo Dr. Celal heva mêvanê me ji Diyarbekirê Sabahdîn Xurxmaz Hiqûqnas got got gereke Kurd xwenêzîkî Tirka bikin ji ber hevsêne cîranin gerek cîrantiya wana baş bi gerek damanat gerek gerintî badan bi wan were dan ji bo gokarin bi pev re bijîn heya çi qîsî bînî giring û got Kurd dostaniyê bike bi Tirkar di demekê de ji aliyê hin kesan ve wek dijminên Kurdan tê naskirin ولا إيرو وقت بيجن يعني أود عيك يعني أوبرا وارتيه المنطقة نافشة وبخوا وك أنا كجوانا جيقول إنه مرو بكيرجي مرو كاربة حتى أو برادر أو قارق ماز قلت بكيرجي مرو كاربة بس إيرو أم دبينن هاور دوري ما تفدج منه يعني تركي هاول ده بحم رنجي جا أو جا كرد يعني جا كوباني وعفرين جي هفتوكي فأرمان جواني هاري مظن انه كرد لويدري لكردستان ما نجيه تشتكي يعني مرو نكار حتى بتاليه بشتاخو بده تركا الا قافاق مرو قوين با انا ايروم قوين بانا انا كسا وتفدم يكبا هما يعني او بكيماني ارتيش هوا يكبا مكاريبو ام بله ام حر كثير بليزن سركي فاخوا بله جبرق ايرو حمك هاتنا حم بحاجه تامنه مكاريبو بين حتى بامريكانا ايرو هاتنا وبحاجه تامنه
بس براج بير نكن انه امريكيش خور بواد ليزن نبونا هوالي وانا ايجا حسيب دكن انه يرو امريكي وا اريكاريه دنوا وهاتن جوما وافا دكن يعني شخور وادن بكار كرن وبس بله تفكريا ديروكي وريكفتن دي سنفر ارمانجن هر أرمان. ولاتك دي سوريا ده ريكفتنا صفر جو كردستان تد هات نخشاندن ايوه حتى تمام. روج آوای فراتي نبود تاني حتى روجلات فراتي مش برويك تركي نكار درباسي روجلات ببه روجلات فراتي باراستي باوريات ده روجلات او باراستي بقانون دولي حسب قانون سيفر ويا لوزان حمكه يعني طبعا في كردستان في عرضها كردستانيه جمعيه او قوانين دوليده ومواثيق دوليده يعني اف عرضها كردستاني كستكار نيزك ببه لي اجت مره وقت زانه انه جارنا او يعني اوضاعا شيدبن اوضاعا خاص او ورتا امكارن ايرو ام خبجينن هجر ام لهفبانا بهور بك منكاري با خبجيان ده حتى ببحراس بي جريدانا كوباني بعفرينه بتاني بيه كيف جريداي جو ام ببنيك ام ببنيك فقط ام ببنيك ليه ازيرو بينم ام نكارن ببنيك جبرجو وقتاق بشار هي من يعني او روس وفرنسا وانا كما دهلن بشار مالا اسد هرتش خصنا دستواده ملفات وفايل منطقي جد دستوادنا يعني حتى بارتي مي كردي اي فا بارتي دجي ملفات او دستوادنا يعني للاسف حمت خصنا دستوانات فا دولتي مظن ما خبوا في جريدا ام دل باقش بون قرك موجود الباقجي خلاص بن قبل بنيك بس بريك نهم ببنيك يعني دريج وقت طامع فكر قامش له نظام هجر بيوندي درسته از بقرم دقامش له نحاضر الجور بيوندين خراب از خوازم يكجي ديسا بپرسم كاك جلال بالانسا كو امريكا بخوازه آوا بکن نابرا هف پیمانی نی کبن ناتو انقره و نابرا هف پیمانی نه هزن سوریا دموکرات و چوا کربه و بالانس راگره و چوا کربه گرانتیه بده هر دو آلیان دو دمکه دجی اف آلیه ده چوا کارن به هفره تنسیقه بکنش برگو وگو تاماجه پیکر پیدید بجه ایرو امریکا پشتا مدگره جبو شر داعشه نا ايما زفيت شتي ازنابينم امريكا ايرو او جي وق اي دوله او جي او مصلحه خود ماشينه ايرو ام دبينين هش سوري قش بدمر تاليهات اجبرق ايقل هفدخن وقت دي وقت ملاكمه قيانه او جوله ادها دي جوله دهادت يعني ادمينك كي بهتر حفاظه وصرخو كربه امريكا قلكي بعاقله ام فقر تاريخي هش تقو اوروبا بينجي صالي لفخه تالي داكتنا جي چاردا حياب چلو پنجا چقیز دکه 30 سالی هشت اوروبا الهفخد قدا حربي عالمي چه ببه نه داكت وك خوكر و ديسا انا ايرو داكتي سوري ويوك خوبك و بلان امريكي بسر كفتاليات بله از بر خودم قامشو پیوندی ما هات گریدان حیا چقیسی الهام خان هونج هف پیمان خو ی امریکی هزن هف پیمانان هم پشت راستن و گوم اماجه پیکر هن چاودر سیاسی بیژن دربه بو من بچ خفک بوج بو هزن سوریا دموکرات او آماجه پیدکن هجمارک جه شهیدان دبیجن بیشی که نزدیکی 10,000 کس بده شهید کتیه رقاجی و خفکک دبیج بوا ونی بهتر ضعیف ببن حیاش قیسی ونجه پیمان خواب شراستن دەستپێک ئەس دخوازم via بێژم کەتنا هێزی تورکیا جەرابلوسێ وەک ئەو برادەرێ لە ئامەدێ دبێژێ شتە ئێریشی عەفری نەکریە ئێریشی هەر ڕۆژ وان هەرێمێ me bin topbaranê ya din heger ew qebûl dikin ku îran êrişî Tirkiye bike beşek axa wê têxê bin destatiya xwe beter em ji wextê naxwe me bersivayî da min gojalê qanûnî me bes te ew bû got dewletek derbasî dewletek didibe bi hêzên serbazî em vegerin ser pirsa xwe belê بله بله جبو مجارا هفپیمانا ما به هزی کواليسيون به امریکا را نبشه وازه کی کو وهات تخمین کرن کو اراده خود تسلیم کریه و من بجی نخفکک بو جبو هزا سوریا دموکراتیک کولوی داری وری تصفیه کرن برو واجی وی لوی داری سرکفتن پر مزن هاتنه قزانج کرن لوی داری عربا تواهی فهم کرنه کو اف هزا که رزگار کرنه نه هزا که داگر کرنه او گلی من بج او کیف خاشیه کو نشان دانه برزگار بونا و باجاری بو هاتنه هزن سوریا دموکراتیک و اساس دولت ترکی خسته ناو ترسکی مزن دولت عرب اكو براستيجي ناخذن استقرار دهندري سوري دا چه به خسته ناو ترسکی مزن
رژیم خسته نوا ترسکی مزن و فهم کرن کول و داره اراده کته آوا کرن و اف هز براستیجش بو گلی سوری تواهی دخبته و فدکاری دکه و شهیدان ده لگل و جبو پیش خستنا پروژه دموکراتیک دهندر هرم ده جدی خباته کته کرن جبونا و اف مسئله کو دست پیکرنا ایریشک وها جبو کو ریل پیشیا پروژه فدرال بگرن جبو کو سوریه که دموکراتیک نوی آوا کرن دنا و هولدانه که جدی دانه جبو تصفیه کرنه هاتنه نجبو پیکنیک یا جبو بزلالي نريدات كشت يعني هجر من بج نخف ب تبجة رقاجي ونخف ب الهام خان نخف که اوایجی دکاره هنک چه دیجی بده قزنج کرن ردگار کنن رقایجی و تمنی و گل گرام به و انجام داین ویجی و گل گرام به لسر وی اساسی او رقم کو تی داین کو دندر من بجده 2000 شهید هاتنه دن نوسای نراسته هجمارا کو هاتی دان فرمی هیز سوریه دموکراتیک در راپورا خدا دایه د داخویانی خدا دایه د سود و شست شهیدن جبلی و هجمارا که دیتر تونه اکو هاتنه شهید کرن دندر من بجده رقای جی ایدی اویا دبینه هفیمانه که نو دنافبرا ما و امریکا دا ایدیل سر چه حساب امه بالهفده بکن پیمان بشوازه کی درست بس او پشتی داعش و سيناريو چبن الهام خان هون چواد بینن و روش چوابه پیمان او امریکا رو بمینه یا نامینه و چاغش بر او تمیر دگینن تنسیق او بیا پگره اجبو شر داعش هگر داعش نمینه و روش چوابه به هف پیمان و لپشتی داعش و هف پیمان بلی بکه بری تنکرنا داعشه هف پیمان ویل سر چه اساسی به به چه شوازی امه بکاربن و هف پیمان سر بنگه که راست دینن اوایا و بلی بکه اوایا جی دما پیش داد وارو جن پیشیا مدا نقاش برفره و حکومت امریکی را وری کرن به هیزن پاراستنا وان را وری کرن ودوی چرچوه داد پشتی داعش دا و سوریه دموکراتیک و فدرال بید شکرن تشتكي محال هاد باوريا وده يان جهون شرط بربكن او هدف کو هاتبو دیناندن استراتژیا کو هاتی دیناندن جبو پیک آنیندنا داخازا گل دا آزادی دا چه کرد بویه چه عرب بویه چه سوریان بویه اوایا و جاردن بمشه و دوی وارد حتی بدویجی تکوشینا هری دجوار جوی بکرد بله الهام قالك سباس الهام زبر خو بدم ديار بكر ديار بكر انقره وك پایتختا تركيا سياسه ويني ين كارم بيجن تبلهف هبون همبري سوريا قالك خط السور دانين اف خط السور هاتن غارتن تركيا استراتيجيات انهال همبري سوريا چيه بله yani Türkiye'de mesela Suriye'de az bavar dikim evji kabul dikin ku hesabı xalat kirin hesabı şaş kirin ama bavar ne dikir ku ev şer u kriza Suriye hevqas kuru dur be faturavi hem jali siyasi hem jali iktisadi u muhaciriyete de liservan zede gram be ve andigo tabi ve Libya'ye ve Sudan'e ve Mısır'e دناوا چند ماهده ev mesele hal bibe و ev hem dali iktisadi hem dali siyasi de Türkiye rahat bikil ya hesabı Türkiye rast dernek heddevedir de fatura ki granji Türkiye liser mesela Suriye hatta noha daye mrovusa dibini ku pişti tekliyen Türkiye be İsrail'e o be Rusya'ya normalize bunu sakhane dikir be Suriye reji edi Türkiye ve helvesta xuye ام بیژن رادیکال یا سرد او دکن و یا پاش دگاو آویتیه این پیامه هن مساجا طرف دادن هبودنا لودرهانه آخر tabi herkes hesabı vil alivi hay liba min mesela مدد mesela rojava da ya heri peşi ku emle binherin ev dibejin ya herkes deve dere xu paqij bike ve dünya paqij bibe Kürt lazım avli jali xuda jali mala kurdayetiye de jali برای کردایتی و جعلی گلمپریا کرد و امبیجن وظیفه خو ارکا خو یا سیاسی یا تاریخی یا ملی و برپرسیاری بیننجی افجی بقناعت من گاوا پیشید اتفاق و یکیتیا کردن سوری در روجاوا در باس دبه جبهه کی یک گرتی پیک بینن و که
ام بیژن جوینن هولیر و دهوک و بله. پروتکل الواندرا او بونه انا کسو تفدم و پیدا وانا جبهه کی ملی آوا بکن گریلای پیاده شروان پیاده و پیشمرگی انا کسی مل بدن هودنا پشتی به هودنا و گری بدن بله نرینات بزلالی گشت هلوست ایدئولوژیکی و فراکسیون بله ایدئولوژیکی و فراکسیونی لی به هلوستک ملی و کردستانی تفبگرن هر وها صدی صد به کردستان عراقی کردستان باشور لهف کریبن به اراده کردستان گلکی سپاس کاک صباح الدین کنسنسوس دبن گلکی سپاس نرینات بزلالی گشت دیار بکره صباح الدین کرکماز چاودێری سیاسی و حقوق ناس گەلمە دەبوو ji qamişlojiyê İlham Ehmed hevseroka Encumena Sûriya Demokrat û serkirdê tevdemê digelme debû ji Moskô jî Doktor Redwan Badînî mamostê zangehê bawakî zindî digelme debû li stûdyo jî gelekî spas ji bo Celal Abdallah çalakvanî siyasî mastêra te di siyaseta ya navdewletî ji Moskô digelme debû gelekî spas ji bo tevlîbûna we teva. Bînerê hêjal vê dem digên dawiya bernama Basîroj spas ji bo gohatan hûn jî bînerê me bû.